Nakhasul ke Pamreng constituency ke parlo lapen Jirikindeng police station angkang kedam tangjang milify krepor ni tomon arve kethe papi ajok keongdung ahem rit kanahok lapen enut ningkan pli oso areng keso Birta kilong ko na tengke, Jirikindeng ahavar karong diarong, Jirikindeng rong hangalong malonten, danglok pas karong, don trok sikap ang longten, don kompli ansi docon. Lapen ang parhem tunatum at temabangke nahong dun kanjang. Bangso tumanar di kijabahut kang bula kro sa postal kang pinko ay ningkan pilihan sa damit tumon kijab. Kem kanahok dunahud areng ahusol dundak. Areng keso dundak ningkan pli sarkang temkro apan tong sekot Jirikindeng Ayushman arogya si kilang ahem anpunsi gisulang namin. Areng keso dak ningkan pli uso apan nang rab dun tapos si areng keso dak sarkang temkro ahem pen girap chuhang po. Pada timon kethe amat inaan ahem nahok dono penilihan ka itu panta arang nyok sekipap lo kisan lo lapen sok sangan ta camplak lo tempa lepen lo nang limen koson lo limen ke kang berakru itu ke taska jormo jerendeng curap cahanya ne kosong lo baju tumhan ta curap cahanya la subang si celanya barsai pan saksu basta nang payirin hak kosan si kacuni ripon nang liso pomen koson itu sarkang her kru takon bagdo po ningkan pli Bangso hut keongdung ahem kanahok dun aputhak isung ki pho arara tumpen ki isi ki ja tum along pen ki rap chuhang pon riddi. mo penate mon ben siru ilodi nang limen koson ne di kachai bepi nang lirong men ke tan rong bedi nang li hem nang li choramen ke ko sone di sart heter to man si girilu di nang li men ko sone di kadbe labang ke non korsing be hem nang li mane nang li soporon lobo non bangke hem pu bangke bangawe hem pu bangke non bangke bangawe lamo penarve tomon sigiru di nang li rong men se thane gi ma News report KTV News.